ner malakan yam kan az dal kon dilinga roina gwasame to kon kaler mi jidid mi bukona ling lara me general wi malakal general kɔaŋ shwaralay mende pin kirma yadit ala governor dung malakal take a jow mi kwen take a ramkel kasfele mayu mi kapin wun mi shal ke kaingut che kapin bana mandana shala de kaingut gwas me bana jelin ka jan la rame ka bi kon tin kon te lat ko rodien rewi ka malakal bana keling kan kon won yam mi jiram jedit ka Nuer online TV channel donc jen changan yam ko jigor je en wo jender subscribe ka de laram ba de jen waga nasun ko kien ka chu je pro jen bi notification bell bi je twain ko belar TV kan chamala shub ko je gwas dan en pay kalarich bana jo me bana ye kwena gwa ko do dan en de kon link ja men yam men bu kon link gwasa me be nyo ture ka wuda me jen wuda dan shal ka kaingus je ramadan en cha wuch gwada ramkel kas fele mayo ki ramuchunkel kanore no jen chaja kapchong wuda me kɔaŋ shorale okay no ando badana kapje chonga je chela don kapje chong bang telemi chalat ki telemi migi ken wodong de je kapchong kwide bat che togo no chaja kapchong ngai kon diala no ala kume kirma yadit ke jan gwasame en rami ma shunkel kanore especially shunkel ke spele mayo baji kapchong no honorable kaingut tiem anjan chakona acting governor kana state minister of parliament kana legal affair no ko gwase dane show alo ya ramkel mi bumalong ka kume so jan long alat no tele riek teram loga men chagulat gwasame wa chaje wi ko jan ramkel kasfele mayo ki ramkel mi dong charach ka kwi kamandana to ki men le rode re wich ko lankane nasir gwe ke jen wo jen danen wo ke je wudame kɔaŋ shorale so en kɔaŋ shorale wo jen ne dialen kon tin shunkel kasfele mayo mi jiram mo shunkel kasfele mayo beji yiguch honorable kaingut tiem jen chaja kwan ala Sudan People Liberation Movement millet ala official re which ka malakal ka chaja appointed la Minister of Parliamentary and Legal Affairs nika gwade dane shu wujde ben George ka kor gwadan pay wo ka chang dang ro badak ka pay ngwaron kin dang ro jan dang ro de diech ajenen chi James kɔaŋ shorale shawador che jetu no ba wude me baje deal watch gwad dan tetin ko generam kel kasfele mayo ka kɔaŋ shorale sharamimo millet ka aspele mayo che jogor so ene ramimo mugiro no lede kel ke kum aspele mayo jin enemy ka kɔaŋ shi kɔaŋ charamimo me dong la lo yal kasfele mayo che jogor no dong da derwich so chi jo mo che chu to gono ala wuda me shall honorable kaingude wajen len midit she len matot wale de long and wo be Minister of Parliamentary and Legal Affairs rewika penal state no be just suspend ki be kapchong chala do ne me address che chuang ke she fair bane ke che tere ngoni ko jen wache mishajen che jalat ala governor kɔaŋ foine ba shewalan county commissioner chaja kapchong bo honorable riek gaj galwak ka charada dien ka mitaka Federal Democratic Party chaja nyok mukwanya lo e jala kwerdan bu lang bi kep so en man gor kɔaŋ shorale gwad me wo en rami mo mishun kel ke spele mayo ki kumnanen le rore wi ke nasir kan lang ku je support lo che jinam kel me dong ta gen set be ba yigyen odore ka dial be ka wure shal ka me kirma yadit ka jang so kay ngun man jalat cha we mi kwi ko de rande ro do kok brand nong no baji ko ka yo cha we ka shen ngwano brand ba chonkel ke kume
mela kume nuari ke ba chuang kel kaneke ja jo mo cha ja kwen generam kel mu bum bum mi lede long en kay ngut ko ben nuari bi ka kel ke ben nuari bi ga kamal ke ba nuari ke ting nuari ba ja gang so jo me jo mo chalat janana gorno de nyoga yekel gorno jin bilar bi nyoga ne ko ken mi jiram jidid ba ko gorno jin subscribe an bi atakamal ban jëm do den bye bye